Malona soifua talaflava o se whapoponga le nei o talafo le radio Samoa. Ua lipatia le whaia nei o whaataranonga Israelu ma South Sudan e whaatatau le whaananofoina o tangata Palestina mai le Gaza Strip i lea atunu o le atu Afrika ma o tā ua ripote se tasi leo tau mawhainga Israelu ia whaatino le ave sea mai o se vaenga tele o tangata mai lea whaaitu o mā tele na whaaleanga ina le tele o mea o na ovesinga Israelu ma le Hamas. Whai mai le CNN o tangata to ono ro sira fia le leile nei mata upu na whaamoni ane ia whaamatalanga ia i lātou e me se le Associated Press. I reo mai roa po le atonu le tūranga o iei whaataranoanga le mata upu peitai wa tā ua a whai e whaatonu wina o lono winga o le a awe nei tangata mai le tasi no whanga o lo lamatia i leonge a nga i se isi fo i no whanga e tali tutu salava ma uadia e ai ma popolenga tau ia tatau o tangata fia. Whamaira pānami o Israelu Benjamin Netanyahu i le CNN o lona manatora ngā i ngā sao lea o te tau na whaia o le whaatanga o tangata e anga i ese matu i la lātou lava whaitaria. O lo te i eiku lupu tau ai a te tau a Palestina le nei fuafuanga ta ua i solia ai tu la fono whaava malo. O se tala mai le ofisa rawa i whafua South Sudan e pēna ta ua le ripoti wa whaino ai o ripoti whaapea o lo whaia ni tala noanga le mata upre nei e le whaamaea. O lo whaatantari lanto o tele i seisi la asanga o le ao o iai le nei mata upu. Wa vi ia le presidente o Lucia, Vladimir Putin, tau mwhainga le pulenga o le whainga malo a Trump, ia tau fia le tau a Ukraine, ma whaino ane e ono iei se marienga whaatatau ia upenga niukiria malona whaatuntunwina, pe a whaatau nuu le whaidua inga ma Trump i Alaska. O le urua i whaamtaranga whalawe tere le ua whaia mai e Putin, taruna fola e Trump le la whailua inga lea, mai lea la whonutanga na whaia i whaamtaranga Putin, na ia ta ua i fwoi o le whaidua inga ma le presidente o Amerika, ia whaatūnanga ni ai inga mo le whide mui le vāo atunu, ai meise i Europa ma le lalorangi atoa. Na ia ta ua fwoi ma whaiona au sia le atulanga, ai uina tere i whaamanino ina pe whapewhea. Wo whao atu nei le Unia Europa wa lele tau e lua mo Spain po se pania e fesoso nei tau mawhainga e tape afi o lo ua fiai le tunu. Wa to tolu tangata wa maririu mai nei afi ma wa yeile popolenga e fōringa le a wha wau peona sa solo i vaenga o lo ua fia. O le va ai tau o la tu whaidua le a wha wau pele yei o le heatwave se yo i le songa fua ma wo i le fast food fati ke wile bevela i le tele o no fuanga. O Spain le tunu urana lima mai Europa wa mana o mia vave se pesosoani i le tapeina o awhia. Ma o Greece foi wa wha mawina wo atu le 2.5 afe e kau whanua wa wha leanga i nei le awhitaru mai le asolua le vasa nei. Ai mai se so upo le malo Spain o le whinaunga whaasanga i awhi nei e le iloa se tua oi. Ma o se tasi o whaanoanuanga wa whailua mai le ripoti le BBC wa to o lua nei tangata volunteer po o e ofo fole soifua i le au onanga fuimu wa maririu a o whaatino o lātou tiute ma wa wha o atu wha maisenga i nei o lātou ainga ai maise whanau. O le whinangano whali o le pānimi o le Solomona o Jeremiah Manele, ia awana i wala au lia ina a tunu e peo Amerika, Saina ma Taiwan, i le whonutanga le Pacific Island Forum i Honiara i le Masina Fou, wa ia ina uma e sui o le whonutanga minista o le vai Papua Pasifika o lo whai e Fiti. Whai loe le Radio New Zealand o le whai unga talu e nei o le whainga malo le Solomona, ia tue tu watu le tala noanga le mapaanga le Forum i le tausanga Fou, wa talia ina e minista. Ina ua mai whaaria rea whinangalo le whonutanga na ta ue le ripoti sa langolango ina e Palau ma Samoa ai sa te iei Fiti, Australia ma New Zealand. Whaidua le sui whaidau tuse le Pacific Island Forum o e sala na yasi o whaatalanoanga i suwa sa so longa le lava ma ua mawha mauti noa i foi ma le tā ua o le mawhutanga atunu i le tūlangi o le Pasifika ma e siri atu na tā ua le tutu whaatasi ma le lotunga tasi. E manatu le li whaatonu le ata ua mai moina le to tele ma fia iai le ata whaingoina tina, manatu miki manga siva o le manuia ma le solonga le leo le ata e afua mai i so otanga whaleanga nu. Vai mai ua venei le ata tina ma ata lona lima o pito i manuia ma solonga le leilo na whaatinoina i ta tono New Zealand. O le tamaitai au tu iai le ata ana pela polata i vao se alo foi o Samoa a toi mai si o lo iai o whainoa le to tele le ave iai o le wha malo le lato foi taleni ma le whaatinoina o le ata.
Painoe le whaatonu Miki Mangasiwa e ui le sao le Pasifika i le ata le nei a o se tala e lau tele o na fianga isi fo i tangata. Wa mai a whalaunoa le tina i atunu e peo Amerika au se talia ma Samoa foi. E manatu le li whaatonu tarosia e mawhauna tu whaatasi tangata Pasifika i le lato foi ma tawhaioi ma lango leisi a wai whainga tauna wha matala tala o le Pasifika ma telefo ilu i tau le tu whaatasinga o ata pe itai a na le whaatino ina fo i ia ngaruenga uma se manue le tau nuu i le tūlanga manuia ua iei nei. Ia mao tala ia le radio Samoa mo le nei fo i vai aso manuia tele le whai unga le vai aso wha soi fuia. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furulalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui le COVID is fluiva mo i la tau is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni lua lima fitu walu lima iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. What will I lot to long I
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Entertaining some things I see. Even if I need the same, you see now. When I know my money, I get some. When my money, I wait, I'm no see now. This entertaining some things I see. Even if I need the same, you see now. When I know my money, I get some. When my money, I DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my language my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes, my chemba my ilken, my heaven my life oma, my cool world best. Money my love, my language my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes, my chemba my ilken, my heaven my life oma,
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. This girl
miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capella I love you. Faccio lungo mai, ma non so che fai, ma mi fa male schifo. Fammi mai sono lontino, e passa come si fa in me. Le loma tua, ma le gioia in acqua, e poi vado, e ho messo. Le cagua che le olenghe, ai io sono fu, ma non lo ina. So amore, balla lei. DJ.
DJ. shuffling, shuffling. By
shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Take it. Ma'aina o tutunu lepa Sumaiwa o ma'osinea Te ifo itama boloa A o tutu o la tota tolua Lea iso fa'aloa Aiwa ifo i ile masu Ai lai su e oe lo toanua Ai ua whai una ale lo o matu Wa e siva mai i beselea Wa e siva mai i beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa i le tino Wa e siva mai i beselea Wa e siva mai i beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa i le tino Ngalo fosi au fana Ai ua malo le tupunanga Ma ua melele le po Le ai lava maso malo Ba ai i whainga la o mai o siwe E le ai lava maso pia Wa te i lava na o oe le siwa Fo i le whane whāpua i le toea ia Wa e siwa mai i le beselea Wa e siwa mai i le beselea Te siwa ta milo Te siwa mai ifo Sa ona e pa i le tino Wa e siwa mai i le beselea Wa e siwa mai i le beselea Te siwa ta milo Te siwa mai ifo Sa ona e pa i le tino Ma'aina o tutunu lepa Sumaiwa o ma'osinea Te ifo itama boloa A o tutu o la tota tolua Lea iso fa'aloa Aiwa ifo i ile masu Ai lai su e oe lo toanua Ai ua whai una ale lo o matu Wa e siva mai i le beselea Wa e siva mai i le beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa i le tino Wa e siva mai i le beselea Wa e siva mai i le beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa i le tino Usolela, susulu mai, maomana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe fa'a pe fea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai.
fea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa matalasi O aolelea fa'asolo-solo la foia o na paolo Lona sami i la pe asulungia e le masina Pe fa'apefea na ngalo atu o e a imita Samoa o le penina o le vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O ua lo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O ua lo fai na Samoa matalasi Matamofie, le afi pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whelanua i Pe whaapewhea, na ngalo atu alo wingoa Samoa, o le penina oe o le vasa loloa Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la Samoa matalasi Ua lo fai la Samoa matalasi Ua lo fai la Samoa matalasi E ale la, agi mai se matangi se i momoli atu ai o walofa nei. Ia te ai, ia te oe la u Samoa matalasi. Alo le soifo manuia, ma alofo i le langi matafi. A boi moe o lo manuia, ia le whaafonga tā pua ia le atunuu. E le nei fo i vaenga o le au ranga mo le tautua whaawau. A le siu whafonga Samoa, le radio Samoa. Se fulu lima iwa tolu a mo i Aukilani. Patalo fatu bale ngā whaaloalo. Tāwalunga atu ai fo i tiuta ma Faiva. O le nei vai aso atoa sa tātou mafutai. E awha pena fo i le o nanga ma le tautua le ftelenga i a whonga mua. E opo le tō wha fo i a seuman Francis Ioane. Ia ma le talitolunga. O le hama whai o le toi fo i mai. Maua fo le malosi i le vai aso fo. Ia o na wha pena lea. O na wha uau le o nanga ma le tautua. A le tō wha i a seumanu. A wā le wha whonga tāpua i a le atunu. Asa whareile ua tāwalunga i ai i a whaasonga o le atunu i o na Faiva masani. Mai le asonga fua, ia se i o mai fo i le awa uli o le asa whareile nei.
Aso se fulu ma le lima o le masina au kuso. Se fulu fā aso o tutoe tātou se e le whainga palota, ma le whainga filifilinga ale atu nuu. I le isi lua vai aso o lo o lumana i nei. Ia, o le tatalo, ia uli masao le whamui moe, o le tātou atu nuu, ma mua fo i lava. Ia i tātou te whelafo, i ma whetaua i lava fo i whainga upu whai o malo. Ia ai le ma whai ai, ona tu ua. Le ai a te tau le tangata la tau ia, e whai ila na filfilinga. Ua umona ta oto i malae ma fola le whala o Samoa, i anava tau ese a i la tau, o le a tau vā. Pati whai, tangata palota te totasi, sui usu whono, o sui whaorioli i tofi o la tau i tu malo. Malo a fua ai lau ua baua, whaftai le tua i lo lofa mlo wanga le lei, te tai mai fo'i le malosi o le uauna nei, ia, whapena fo'i, le soifua maduia o le tātou o tanuu. E le ngata i diusila nei, a oso se tafo le lalolangi, o la o mawhai o na mafuta mai ai, ia lau a tanuu. Ia, ia a koe kakangi me fo'i ngā meo le tau te wawai mai, o la o whai le tātou pola kalame. Ia le nā, ai whaftai le tua, o lea ua maua le avanoa, tātou te whilo i e fo'i, i le whai unga o le vai aso. Ia, o da o uma leo tangata e malolo, a o lea soa tai au. Ia tātou te toi fo'i mai e whaasua le tānoa. Ia, malui le tātou, alofi sā, o Samoa i le aso tōna i a tai au. Ia, malo ngā lue, malo fo'i le tautua, o a lava tiuta ma Faiva sa ngā pāti ai le atulu u le nei vai aso. Ia, a watu le wha malo, a whetai i ngā ruenga le lei, sa au tau whenga iai, ia ele ngata fo'i lea. O a Faiva o le ngata i whale, le wate tea, ia, ma tua vau. Ia, ai maise fo'i la tau, o lo o ngafa, ma Faiva wha loto i whale. I le tausinga fo'i lea o le loto i whale a i o le ainga. To tonu ma fafo. Ia, o anu whale o mauta malawa ai maise. O ta mamti nā mātutu o lo tausi hai. Ia, ma le whanau ma le kele o le kingifu. Le a tau sa vea le lua i ali i pe stata ma le rangi. Ia, se yuli Al Harrington tu mana vau na vea. Ia, tātou māsani fo'i ua māfuta ma tātou tala. Au mai a vātu tātou talie, ia makua ma le whewhe ma le whaari i o le stangata. Ona, o le lava lona no fo le whaawasenga le lei. Po whele le i tūle angi hele matangi. Ma le atu ai le tala. A whea fo'i o le winga moni o le tala. Ia, whatalofa i le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. I le whaafonga mai o le aturu. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo'i mamalu wha le atunu, ia mawalunga se vi inga le atua. E mamoli ana au auna, pa ia wa maise, o le tae au, na i te ei malama, a wā le ainga salevi. Ia, o tau uma o ta se le ngā luenga le atua, i ta whai fio le lalulangi. Fatalo fatu, ia te utau, whaife au fōu ma le wharitua. Ia oe fo ua malo lo, manu malo, pensione, malo lo retire, malo i le whenga iai ma le ngā ruenga. Ia, mapu mai ala ia i whalenga. Aise i ngā sese ane ia se tau mawhitanga. Ia, ma whapena fo i ona whau au atu le tautua. Anisi, sa whamuli ma tāpua i o tō Faiva alo Filipa. Ia, ai mai se o Faiva pa i o le tua, sa ta se ai, ia matau suasu le puvai o le ola. Whatalo whabitoi ta babtina matua, alo le se fuabaduia, ia te utau, ma alo fule te talo. Ia, maota balawa, whale o tangata matutua, maota ngase, po o whea lava o tausia ai le ta mama le tina matua. Whatalo whatu ma watu le whamalo ma le whaftai. I ainga uma o lo tausi ai o tātou mātua mātutua, e a matua asinsina, a wai le whaingo fie. Ai a manatua le lei, wala o na umi aso matau sanga o le soifua o le tamam le tina matua, ona o tau.
Ioi. Ona o tau I lo tau a puti puti. Ia ma whaapena fo'i ona tau sia whaalelei. Malia le loto le tamama le tina matua. Ona o au tau ngā ruenga. Whaamaoni o le tau singa o I la tau. Wa ai o le fo mai. Tau mawhitanga lelei. Whainu fuala au. Ave whaata whao. So ia ko ke ai o le pension el ko inga malo makua. Io e whapena sia ka ko abio. E lua kua whapena ua maa ngai ale saula so. Ia, aere lo la ua kui mai ere ri le ole a tau tātou whapeo. Ka kou le whaiange i le mele ole ai o le pension al ko inga. E re e kai i se ko inga mase ole matua pe a whai e malie le loto. Malie lo loto fe mai ia pule a oe. Fe mai lo, mam, nena, ole mele whapea, papa, ole mele fe mai kal ko inga. Ia ko ke whai mai ngila o ia kia use kāta. O ngai a o ko u mā kāta le ko inga malo mukua. Ia e wha mā lo ngā ruenga le leo lo tau sia I la tau. Whatalo whapito I lunga le tātou apia fōlinga, le tātou ainga le nare ua mai. O wō mai masani, paanga masani, ia whapena fo I uso matua whawhine, o lele ua le lofi mai fo I lunga, e whai ka kalama kau oim, ia maa. Ia o mea tātou te masani ei, bo lewanga kau oi maa, ma ka whanga au moitanga te, ia li a tau sa vea. Ai li o maa fo ea ma se mea, o le kama, ia nena, whatalofa, e sau Jane Moores, mai Sydney, Australia, ia mai se fo I le uso pele, raupena lo le sio mika, ma le whaletua, le no whaalo, ma le ainga li, na I ona tua whawhine, ma si o lātou tina, o lo o lātou tapu ai mai, ia ma maua pele so ta inga, mai Brisbane I Ausitalia. Ia I se taimi ia, papa I fo I le whasisi langa le nā, mo le wha moe, o le mafutanga ma le ainga tu whaatasi a le fast po o le aulango Fast Supporters Group I Brisbane I Ausitalia I Westford lato whilo inga I le aso sa aso nei ia whapena fo I le fionga a fontia o loa le whatodu o le tātou por kalambe le turisi Samoa mana kifinga e fiwala wadi I ka ia fonti ma turisi ma lana ma le por kalambe ai le o le por kalambe lo au mai fo le fina ngalo fontia e me o la tanga I masilisila ma whaalongo iai e le whetau I lana whaalongo atalo fatu lo le sio mika ia pale uso fo I rupena tai mo le maftanga mo le talanoanga I le au le nei mata tu funga mua ma lo se fo manria ale ve mai o ka ma futa tu le road show a faleata le fa o lo winga la wa nga I o I le to ina matua le ingoa matua le to faia ale vena ale ia le fa tu le tu Samoa watasi I le au uli le nei talo fai ia fa bo moi o le amanuia fo I le feilo inga ia fa pena fo ona mo se malosi o le sui fa oli matua o le vaenga fa fai faleata le fa ale fa tu le tu Samoa watasi ia awa sona filingalo ma le tape natu I le whainga filifilinga ale atunu. O talo fatu inisi uso le ua mafuta mai I lunga le tātou apia fōlinga ia po le YouTube channel foi whapa ia fe puleai alo le soifua inosia fatumiti tipi soli alo talo falava o langi tānielu mote. Whawhawina tānielu ma alo le soifua manuia o so fatasi mo marine to fele alo mai mo mai I West Valley Salt Lake City Utah io tangata ni mo mai lunga ya e fo le tamai tai o te pola nu ta lava o le sunga ya Intia Utita Moa City alo le so fo manria after ya tu ile mafuta mai ya wa lesi chain tasile nei sui e le te misi I se polo kalame. Se o manu talo falava o feira utuone o mafuta mai ina le pito nu o tawa le tato nu o tawa. Yo se fatu lawano alo le soifo mria ya masamo umalo lala papa au Hamilton. I Hamiltone fatalo felo usa ya mai lata mo le faltuo le no falo mo le ai ngali I mai ina I toko roa. Pape fo le uso ya siu
Ia, whapea fo I nai o tātou ainga uma o lo o whaafonga mai ina. Ale uso ya to Faiva Slade. Ia, whapea fo I le uso ya fosa. Alo le on sa I tiute ma Faiva lo o tau whenga iai. I whamai e AUG moas. Whaftai le tū o tue whafo I lo uso I fua lau lei ri ma au le tele lau fionga le atou. Mai tau mawhasa whisky on the rocks. I on a clean mai ali o name Alo fatu from Sydney, talo falava, talo fai. Ia o matza o ilea. O fale upu, talo fa fale upu, falava au, alo, teine ole ainga le tai. Ia, fa perfo I tuala. Falaa efi patea. Alo se fomanuia. HJ watching your show from the Bay Area. The Bay Area. Somewhere around San Francisco in California, the home of the 49ers. Also, yeah, so Yuli, Jesse, Sapolu, yeah, male 49ers. Yeah, fatalofa, fapito, lava, wile mafaina lulu, ia fe tufoi. E fa lo ina yo tatu so fo I mato va vine, la o pala o vale. Mele au fai upusa, mele au kaufe, mele au kaufe ai, ia mele au kaufe u, ia, eva pena, o mai I lungo le tātou polkalam, ka kou ke kari ma tātou nuti mea ai, a whai olo a sia, ia lau whanua ma ele o au te roa, ele nei fo I mai teipi o le tau sanga, whaata lofa I a te oe ma whaafei loa, I mau fo lo whaata fo, ma lol malanga manuia, a lo fo I, ia loto lato le tai le ea maleala. Ya afio mai. Welcome to Auckland. Au ki langi ke le ngale mangi usile e ke sola. E ke sola ai maua o le immigration. Wa ai vale le masiaki lo visa po se multiple purpose visa, ia po se limited visa, ia po se visa visitors visa. Kai kolus fulu aso te sawai. Ale wo fa te toe. Alu e failo multiple visa. E lua tau sanga le nga. Ai o atu le ono masina. Le umi e mawhai ona e nofo ai. Le ala le na wo le mawhai ni ona tatou fi na ule mea le ta o le free emergency visa. A wafo e lewa mai leva no ia I tatou le malo New Zealand. Tatou te o e whaile mea le na le multiple visa. Awai le mawhaiona mai uma mea lua ia te oile te mea tasi. Whapia, okay, we'll give you the multiple visa up to 6 months stay, and then we'll give you the free emergency visa as well. But then there's no limitation. When you arrive here, it's up to you, and then you run away. Ngai sola rola ia lea. Lea sa oile talafole Winston Peters. Whamai wawa sa mana ia. O tau lava ia. Tau te nofo lava ma whaaleanga le tula whono, na whai e New Zealand mo o tau. Ana o tau walolofa la I isi tangata la e muli mai. Ma whai o fo I la tau application e fio mai fo I la tau e mo la vanoa le. Tau te maua, ma tātou maua. Ia, o nau su stai lea ma tausi le tula whono. I le tu ai ngā visa e te sawai. We can't have both things at the same time because with a city lo New Zealand, I must say, saunga vavasamana, ile na whai le sunga ta vai meni, ala Radio Samoa. Oi, ko ke ngaula ko ke o mai I teimi uma. But what benefit does New Zealand have? O a me manuia New Zealand tau fio mai I teimi uma. Ai le ai, ia se whaatapula ama se tula whono e li poi ai mo pui a New Zealand. New Zealand has to protect itself and its interest above all. Ia, e whapena so se tunu lava. Ona winga na upu, tātou o tangata, e solia lol tula whono. Ia, ma whapena fo ila ia lea. Ona tātou le mawaini whapnianga because New Zealand doesn't benefit from what we're asking for. You can't have both. You either take the other one and relinquish and let go of the other one. Yeah, now.
Whamai seuman. Ia whatasi e male au le ingi lumanga i male au kau whaaleanga. Ia male au mumu sasai pe o le red ngale wu fitia ato i umasamo. Ai mai se ala seumanu. O le au kuku wafi. Kele o le au kuku wafi. Ia le na. Whatalofa wa pitoa. I le au whainga luenga. O le a le company o lo e ngalue. E le mawhai o na whaangaloina o tau. Malo whaafitai ni ngā luenga le lei o lo o tau whaatino. E a mata mai le asonga fua se yo o mai. I le afiafile nei. E a malo whai o le Faiva. Malo whai o no sai. I o tau Faiva masani a wā. E a e le whai ngofi. Ai ma fau wa oi i a te oi. Ona i lola i lea. E li whapeo o usau te whainga luenga mō nisi tangata. O lea o te whainga luenga. Mō ai. Mō le tau singa o lo a hinga. Ta ua le nā o le māla malamba. I tiute ma ngā luenga ua tō fia i ai ia i tātou. Ia awa. Ele o whai Moses, o le whai mō tātou ainga. Whatalo whapitoa lawa le uso ia Thomas. Se li i fo i masani i a paanga o le tātou. Si ufonga Samoa, mwese nganga i fo Faiva, ma le malu i fale. A tasine nei alo le atunu, o se li kamuta. O na ia mapulea le company o le Builders Blueprint. Builders Blueprint Limited, New Zealand. Ia, ala au ye pēr whai o fia whaisau ngā ruenga. Le o lua tasi, 5 valu, tolu ona wha. O lua tasi, 5 valu, tolu ona wha. Ia, whaftai ali i Lausunga Thomas, mo le sosani le tātou porkalame. Ia, ai maise. Ia, o lou anga le lei. Ia, whapea fo i le whaatino ina o ngā luenga mātango fie mo a inga ia. O loko wala au watu. Ma wala au mai a savea. Savea wa molea. Se mea le telefonia le tamale na o Thomas le whengaluanga le Builders Blueprint. E le mātou ngaluanga le fia whaatino le mātou whale po se renovation, po se me whaopopo, po se si tama i whale vo i le itua. Le nā, o lua tasi, 5 valu, tolu ono wha. Ia, e vo i lātou e wala au so o mai. I le numera ale whale tua ia e mele. Palamo, ai mai se o tamam tina mātua, nai tau su eni o lātou whale. Ia, lea la o mo, e mele palamo, o le tina, male whale tua, e māsani le lei, i le whasota inga, o tupe no no, ma whale tupe SS. O le ua se fulubinu te ua te aile i tu la elima, a leo te wabai atu. E tauna tātou e tātou tala ia langa e tā ua tele mo le nofo sila fia le atunu o mea lo tutupu i New Zealand e. Ia maisi fo i atunu o le laulangi. Ia ai maisi o le tāpenanga a le sui o le Radio Samoa. O lo o whamautu ma lala ama papa au i le laumua o Australia. Canberra i Australia, Miriama Alalatoa Pomare. Malona soifua talaflava o se whapoponga le nei o talafo le Radio Samoa. Ua lipatia le whaia nei o whaataranoanga Israelu ma South Sudan e whaatatau le whaananofoina o tangata Palestina mai le Gaza Strip i lea atunu o le atu Afrika ma ua tā ua ripote se tasi leo tau mawhainga Israelu i a whaatino le ave sea mai o se vaenga tele o tangata mai lea whaaitu ua mātele na whaaleanga ina le tele o mea o na ove singa Israelu ma le Hamas. Whai mai le CNN o tangata e toa ono ro o sira fia le leile nei mata upu na whaamoni ane ia whaamatalanga ia i lātou e me se le Associated Press. I leo mai roa po le atonu le tūlanga o iei whaataranoanga le mata upu peitai wa tā ua a whai e whaatonu wina lo no winga o le a ave nei tangata mai le tasi no fuanga o lo lamatia i leonge a nga i seisi fo i no fuanga e tali tutusa lava ma uadia e ai ma popolenga tau ia ia tatau o tangata fia.
Whamere pānamio Israel Benjamin Netanyahu i le CNN o lona manatora ngā yo i ngā sao lea o te tau na whaia o le whaatanga o tangata e anga i ese matu i la lātou lava whaitalia. O lo te te i eiku lupu tau ai a te tau a Palestina le nei fuafuanga ta ua i e solia ai tu la fono whaavau malo. O se tala mai le ofisa o vai whafua South Sudan e pēna ta ua le ripoti ua whaino ai o li poti whaapea o lo whaia ni tala noanga le mata upre nei i le whaamaea. O lo whaatantari lani to te le seisi la asanga o le ao o iai le nei mata upu. Wa vi ia le presidente o Lucia, Vladimir Putin, tau mwhainga le pulenga o le whainga malo a Trump, ia tau fia le tau a Ukraine, ma whaino ane e ono iaise marienga whaatatau ia upenga niukiria malona whaatuntunwina, pe a whaatau nuu le whaidua inga ma Trump i Alaska. O le urua i whaamtaranga whalawe tere le ua whaia mai e Putin, tarua na fola e Trump le la whailua inga lea, mai lea la whonutanga na whaia i whaamtaranga Putin, na ia ta ua i fo i le whaidua inga ma le presidente o Amerika, ia whaatūranga ni ai inga mo le whide mu le vāo atunu, ai meise i Europa ma le lalolangi atoa. Na ia ta ua fo i mawhaiona au sia le atūranga, ai uina te le i whaamanino ina pe whapewhea. Wo whao atu nei le Unia Europa wa lele tau e lua mo Spain po se pania, e fesoso nei tau mawhainga e tape afi o lo ua afi ai le atunu. Wa tōru tangata wa maririu mai nei afi ma ua yeire popolenga e fōringa le a whao peona sa solo i vaenga o lo ua afia. O le wa ai tau o lātou whaidua le a whao pele yei o le heatwave se i o le asonga fua ma ua i le fast food whati ke wile bevela i le tele o no fuanga. O Spain le atunu urana lima mai Europa wa mana o mia vave se fesosoani i le tapeina o afi ia. Ma o Greece foi wa whaamawina wo o atu le 2.5 afe e kau whanua wa whaaleanga ina i le afi taru mai le asolua o le vasa nei. Ai mai se so upo le malo Spain o le whinaunga whaasanga i afi nei e le iloa se tua oi. Ma o se tasi o whaanoanuanga wa whaelua mai le ripoti a le BBC wa to o lua nei tangata volunteer po o e o fofole soifua i le au onanga fuimu wa maririu a o whaatino o lātou tiute ma wa whao o atu wha maisenga i nei o lātou ainga ai mai se whanau. O le whinangaro whaali o le pānimi o le Solomona o Jeremiah Manele, ia awana i wala au lia ina a tunu e peo Amerika, Saina ma Taiwan, i le whonutanga le Pacific Island Forum i honi ara i le masina fōu, wa iyo ina uma e sui o le whonutanga minista o le vai Papua Pasifika o lo whai e Fiti. Whai loe le Radio New Zealand o le whai unga talua i nei o le whainga malo le Solomona, ia tue tu watu le tala noanga le mapaanga le forum i le tausanga fōu, wa talia ina e minista. Ina ua mai whaaria rea whina ngalo i le whonutanga na ta ue le ripoti sa langolango ina e Palau ma Samoa ai sa te iei Fiti, Australia ma New Zealand. Whaidua le sui whaidau tuse le Pacific Island Forum o e sala na yasi o whaatalanoanga i suwa sa so longa le lava ma ua mawha mauti noa i foi ma le tāua o le mawhutanga atunu i le tūlangi le Pasifika ma e siri atu na tāua le tutu whaatasi ma le lotunga tasi. E manatu le li whaatonu le ata ua mai moina le to tele ma fia iai le ata whaingoina tina, manatu miki manga siva o le manuia ma le solonga le leo le ata e afua mai i so tanga whaleanga nu. Wai mai ua venei le ata tina ma ata lona lima upito i manuia ma solonga le leilo na whaatinoina i ta tono New Zealand. O le tamaitai au tu iai le ata ana pela polata i vao se alo fo o Samoa a toi mai se o lo iai o whainoa le to tele le ave iai o le wha malo le lato fo i taleni ma le whaatino ina o le ata. Whainoa le whaatonu miki manga siva e ui le sao le Pasifika i le ata le nei a o se tala e lau tele o na fianga isi fo i tangata. Wa mai a whalau noa le tina i atunu e peo Amerika au se talia ma Samoa foi. E manatu le li whaatonu tarosia e mawhauna tu whaatasi tangata Pasifika i le lato foi ma tawhaioi ma lango leisi a wai whainga tau na whaamatala tala o le Pasifika ma telefo ilu i tau le tu whaatasinga o ata pe itai a na le whaatino ina fo i angarmenga uma se manue le tau nuu i le tūlanga manuia ua iei nei. Ia mao tala ia le Radio Samoa mo le nei fo i vai aso manuia tele le whai unga le vai aso wha soi fuia. Sulumaya olema sina Sulungia
tuai ita a o fa solo solo na fa nga fe pula fi mai fe tu o le lani angi malu mai le matangi a o tu matangi la upenina o ngoto atu la ulupelele o lele matu for ima lo utama pelena for ima Toi Faiva aya Faiva aya tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna no leo e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Utimana tu long masan Pe a umana tu fia fi Fa ai u ise upua popo au I Ite fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upeleino La auto fea la fani Yamana tua latina pelena Long mali umatangi For ima Lo utama pelena For ima Ta Faiva aya Faiva aya tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna lo leo e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Tu lau e whakatulau Whakamanga no mai Te tamana i ana vai vai Ngotoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te waka e toi Kai ki e te tua La talia e toku tamana Yeah, you mauna o kaol E ki tōtana manava Halo koe lomo Na haitau e te tua o loi mato E mihi alele koe te tamana I tēnei o langa Te hita e waka longa atu Ki tau kalanga For ima
Pea le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva o le atunu ui le nei a so whareile. Ia, le si ufonga o le uso, ia vani o toloa. Ia, o lana pese na tusi e wha mawai atu ai I lona ta maa, ma fia wa ai I ai. Ia, mamanatu e toi fo I mai. Ia, ale malanga le mariuma le oti. Ia, le toi fo I mai o tātou e o, ia I o. Le whātalitali mai I lātou au tātou weanga I atu I ai. Ea, wa manatua ai fo I le rei teimi o le awhiawhi. A whai o iei nisi. O malanga mai I Samoa, ia po isi fo I atunu o lalangi. Ea, masi esi mai I o le malanga le mariu maleoti. Ua hawhea ai fo I. Ma hawhe moe ia le whai ngā malanga. O le usui o le whono ma le tuua o le malo. Ea, whai a umma. Whawhonga tau momoli fo I le poulenga ma le au whai ngā luenga. Momoli atu ai wha mai senga, wha mawhanawhananga, I le loi whonga pa ma le loi mata malingi, ia ona o le wala au le tua, ia ma motu sia ai mawhtanga mawhanawhana, ia mana tua I tātou, e leisi si atu ma te le whina le atua, le whina pa ia whaito o tasi, wana o le atua ona ia whaiva ia, o le mua le fotia o le tau e velo le mani noa. Ia o le tā fo I le apo ia. Togi whātō tō I le moana. Ia o le atua lava. Wha I le moto tā le pula. Ai whātā whea pulu I le vai. Suasua tuai vai malu I puenga. Le loto mawhatia. Ia ona o le motosia o mawhtanga. Sa pe le I au mamae I loto manganga a o soifua le lalulangi nei. Ia, ma whai ai a lātou fo I tīwhinga. Yeah. The memories of those will be with you. O mo mawhauwhaunga le lei nā I tangata sa outou ola whatasi. Ia, ma whai me whatasi. So tuai, ia, vai malu, ia, whapena fo I wha mawhanawhananga. Pe au wha mawai o le awhia ngai ma le atunu u le whai unga fo I o le nei vai aso. Ia, whapena fo ia tātou wō, ma ume mamae o ahinga o e kalesia, o nu uma whalapu patonga, ma futanga I ngā ruenga. Ia, e whapena se langona I le nei fo I vaenga le fiafi. O tātou tau nu mai I le si ui o le nei fo I vai aso. O wa tau walunga I ai tiute ma Faiva alo filima. Ma whaasonga o le vai aso. O le atunu I so se tafo le laulangi. Pe ese le taimi ese fo I le aso ma le no whaanga ma le atunu o lo e alala ma papa au ai. A le mea e tasi. Wa umanga ruenga. O le atatou se I le whai unga le vai aso ma le sapati o lo mua mua. Sa ili malosi awa I le vai aso fo ma tiute masani. It's a routinely pattern of our lifestyle, in and out. Yaso uma mateimi uma tātou te ngā lulue ai. Ma mālolo, ma whaia mea uma mana o ili tangata la tau ia. Ai, I le whaalongolongo atu I Samoa, I aso I e ono o tōna I atu nei, o le masino au kuso. Sole, ka whewhe e le maua lalo, ia le tūlanga o loo iai le whao popo I na pea. O le tūlanga, o le maftianga o le atunu uma I lātou. Ua a awhia I le siama po le vairusi po le whama I o le tenki fiva. Nei le se fiva I a singi. Na ngapi falling mo le tonki. O le tenki fiva. Mana tua no so whai mua lava le atunu o Papua New Guinea. A mata mai loa o na sau I lalo I vaenga I o atumotu I o Indonesia. Wha solo mai ai I a Sumatra o Java. Ia leo na awhie fo la ia leo tonga mawhiti. Lea lau o mai a I tātou. E tolus full ma le wha.
ia whaamai o le denki Faiva po le Faiva po naivi, lea ua whaamawina e New Zealand nei, a o tangata e malanga mai Samoa ma tangata o atu motu o le Pasifika. E le whaamaumaunga la lea ua taunu mai nei, ia au kuso luafe luas fulma le lima, e tusa ma le tasi le afe, iwa se lau, e la tou, o lea ua a fia le whaamai le i tutonu o Samoa. Ai, o lona winga la, a tu whaatasi tangata mai le masina o Januari o le tausanga le nei. Ua tusa lea ma le lata i le fitu afe, iwa se lau fitu se fulu i la tou na a fia. Ioe, mai tō tele o loo tau fia le wharema i le teimi le nei. A mana tua foi la, e na o le lima se fulu ia moenga. Alo ia e mawhaiona ta o toi ia ngase nei. Leo no whanangolongo atu e iai fo i Nisi Company. Wala tō whasosoani ma tu i nātu ia ni moenga ta ilua se fulu e au noa ma se tongi. O le lātu sau i matau lea e whasosoani ai. Ina ia maua ni moenga e momoe mata o oto ai a o whaia tong fitinga fo mai. I nisi o ngase. Ai maise lava ia i lātou e le vā o le mātutu o le nei. O le tasi le tausanga se io o i le sefulu ma le lima tausanga le mātutua. Talo whai. La tātou o e tāle pese lea. Langa te tau o na maua se awa noa e whatala noa ai i le mālo o māsani. Le tamai tai o ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars. Umaroa, o mai loa. Le koe kāngi pese ala kako kalangoa lo fo ima follow le tātou whala. When we come back, we'll talk to Ati from Henderson Cars. Tō mea le langi a tangaloli niu. Tō, tā po inga o le launga. Pue, o ti po le ola. Ia mamaoni tō whatalolo. Mani fue lafo. Aua nei solo le fue. Pe ngau le to i fale polu. Le to le ama le fue le na. O me sina. Pa anga ina pai na una. A Samoa. E momolia i o le tofa. Pa autanga i le mato o. O pule matumua. Ia watu nei o Tangaloa. Ilona langi tua iwa. Tau luku whai lona na malelenga. O ana tofina. Tofia i Tangaloa le mi. E whai mo ia le ati po miu. Ma le upenga launga. Popoa o ni wha alave lave. Ua matuia. Toto wa masaa ona o le maua. E o ni bisa aga. Wha atino loa o se i fonga. E le toko o ma le fue. Wha amanga loa i se. Wha ia o pule matua. Mai tu au. Ala taua ai ma i le tai. Wa o fono ti. Tu mau pea i le pea lo fani. Me toa to e se le mamalu. Ai pela foa i o tau manatu. Wongi mai Samoa ta me sinana. Tu uni mamai e o tātou tua a. Te wai le vai pa fo'o aina. E ka lesia pa apea pio ana.
lana le uso ya vaitusi no fo inga bale pese winga ile fue bale to o tu mo ma pole bale pa ia inga matapa au fai mai ia talo sia au lava ne I ngausia le to o pe solo fo ile fue ia le na ole lango na fo le na ia la to o lo fa fonga mai se nai tamam tina ma tua pe ano vai atu le to tele io o le sosia o lo ta oto I tamam tina ma tua le atu no amu I o tau pe a whai o iaidi tamam ma tua ma tina ma tua o tu asina sina o lo tausi I o tau a inga I mauta malawa o ia I whatalanoa whatalanoa te fiu fo I ata I mea sa tutupu I o langa o nai o tātou grandparents au light o whena no fwai a whea sa ngā lulu e ai mea whapena o ni mea sa whai o lātou nu o o lātou teimi o a inga whea siai ia male pei o lātou no fwai o polu o tangata nai tele me mawai a o nai o tātou a inga I sa la whai ia e o mai sa ili mai ia le no fuanga e faa onga ile tamai titi ma no faa onga I upolu tele yo na mea sa whai aso o mea le lei sa tele ai ia le faa mrianga I upolu ia ma mai ia onga ia lala ua mana ia fo ia onga ma le tulanga faa pena e te I ua ai oi I salafa I ma pule ono ma maua ia malau ngā luenga ma e whai ngā luenga ia na se vanga na ia wa to su e mai polu ia po sisi vaenga o se fola mawulu ngatu a onga e mawhaio na e a nga ia pe mo e fo se skolsipi ile a nga I fafo talo fatu ile uso ya fandolua tipa oi hiti lepi I kai manga e fo ile fai fe mai te losa ve faftai leli wa to fo I mai maua mai le suinga mana I o lo si fonga ia ma tole vai va tu nei e le pitono o manurewa atalo fatu manurewa mai si o pele ya kalameli alipia vai so fo manuia alo le so fo manuia severe you sound much better than the last 4 days pili mai talo falava ba lo le so fo manuia pa me moe o na ua ngai koloki le card sign off o te alu mawe se mea ao ngā le whale whainga luenga so le whale ku umea whainga luenga mea tō tino na le whale whainga luenga e o maitanga tō le sifpo whao ngā e ngā lulu e ai ma wha tino ia oka vole le tauna o atu tae au walu ia containers ma mea whapena ai sola la manga o i atu ia le mea tō tino le ale whale whainga luenga la va fer la fa tino le sifpo ia la ngaluenga ko ia le alo fakili sole ia le mena ta tu tala no ama fa manatu I le mamalu ai a ole va funga fa iskanga a olai le I maua la what I'm trying to see and say and as a practice or perhaps warn you walevanga fa ia le mea ai di maua we lo walu o le me vole piki fa le ango ai ala o ngo pula nga ma ma vele me esa ya eso e tu o le se me fa tino ele nga luenga o kala mari ka ku kali ai asa o tala le avatu tu o fa le me ale company o me to tino na o me ele ti fa to wol company o meu equipments and tools to do the work, not just for you. It's for everybody that works around the clock. Ilenam. Ona o mai leo la utala no le mata upu leo le press conference po le fatala noanga o le whilo inga le fionga le tumaitei palemia le aswa na fima le autu stala. Ma ia sao noa I le tūlanga onga lea wo o iai. Ia le fama I o le dengue fever po le fever o pona ivi. Ia e mafua mai I le namu. E leo ngari I ngamu le o le ngamu poa. E mafua mai ai I o le meo le ngase fo I leo le kukupa
o le fufula ato vai. Nai vai la iele i aso iele te leo o tino tangata. O la po a vo lele mafula fula mu uli o la to vai. Ia o le whaingalanga ka mai ngam po ale ale ko lua la ngam po alanga le ngam fa finge le. Le mafua mai le vai lusi le o tato o ne o le dengue fever. O le polymalaria fo. O le tulanga le tau na mamla male kala meli le na fai ai ana na PhD. Le vava ai il me le soifo malolo ino tangata ai me se mo vai lusi ia a fi ai mo siama. Ea, a silsila la iai. O a unga la o le dengue fever ma le tama lea o saune le teimile nei o le fever panaivi. Fe mai e fufula peini, pese ngungu fo ilele ia so onga panaivi. E ti ngā angungase fo le muscle, aching muscles, ia fa pena fo i so onga panaivi. Ea, ele ngata lai le na e fula. Ona mai la ia lea ua fa mai wani niva le ulu, ua pongi saa mata le vava ai atu. O le tale, ia fa pena fo ia le manawa tata, tu lolo fa afonga le atunu, le manawa tatala, ua tau le mawhai vo lele o na tau fiofi mamau mai e kako. Ai alu se me tau ana e alu ma e iloa o le te lata i se fale ese po se fale ui po se fale le tau. I kupu fa vo se i mai se mea. A e fiwa ka moe po fere me se mea ki a fi ia an melana le ino fa yatu ma meo manawa ti ngā e whiololo la le tama matua po le tama ititi matua a wā e tau po le tangata matua fo walau i tangata matutua ua maua le wha mai e pei e mawhai ona ono sa ia a le tama ititi la ia lona winga ia e fili le tinga. E vili fo i le tinga. E na ole e ma le fau e le mea o iai. Ia e tau la ave le tama ma le teine le fo mai. Lea la o ma le teime le nei. Fitu afe. Iwa se lau. Fitu se fulu tangata ua haa a fia. To o ono tamaiti ua mali liu. Au topa na tua mai i ele mātale noanga ma le fionga ia ai ono. Dr. Alec Ekeroma a o vea o i o whatunu sili. Ma le pulu sili fo i o le matanga luenga le soifua malolo ina. Sa ia tā au a tā ua i whapea. Ina o sili na tā upulea. Wa o mai se teimi wa tau na whai se whailoilo. An emergency alert for Samoa to become a state of emergency. Ia e whema, ia e pule ale pare mia mal minstau o le soifua malolo ina. A o ia fo ia tau la watuele recommendation, whatasi ai, manisi o i latou o le komiti o whaalave lave, whaale natura e tutupu whaafosei, ma whaalave lave e pe o whaalave lave ma whaama. Pero mele na oso mai fo le misela la tou ia ma fa pena fo ona fa tama i ai le teleo o le soifua o le fa na wole tunu pele io o se te mi o tau ina fa le mele na ai fa mai le ai le tai ai o le o tau fa longo tu nei e pe ia o lau manu ia e ai ia le fa moe e whaatino e le tamaitai parami. O te loa e to o lua ni tamaiti e maliliu. O te tau loa o na whailo ma whaleo i le mana onga o le kāpeneta i se lātou whaatununga e whai ai se vavau. Now this will be a lockdown just before the election, the general election. O whea lao mene i lua e sili o na tāua i le atunu. O le puia, ma le tonga fitia. Pe tu o whatiu tala lo pea whapea, o le olo o whata oto ngā ruenga, ma olo whatino ngā ruenga, amata ngā ruenga olo o lātou, li poina
taulumanga ai meise o aunga o le whaama ile nei o le dengue fever. 6 people, children, are now dead. How many more could we wait for until an alert is sounded? Yeah. Ele nai tu watu ai iluma o le kapeneta. Mai o le tatalo lea. Ina ia whaawau pea ngā ruenga i o lo whaatino le temini nei. O ngā ruenga ia. Tā ofi a onga. Po la le umi, tā ofi a onga. Lua whaawau pea. Ona whaasolo ia le whanga ina o lo toa wa onga. O toa lawa ma toa o mauta ma whapena. Ia vaenga tū taulanga. O nuu tū taulanga. Ia maso se vaenga. Wha o ngā mai le whono. Wha vaea lea i tū malo, ma lea i tū malo. Komiti o tū mama. Le tū pulanga le awa luma o tane, ma le awa luma o tinama te mai tai. Koe whailau tō ngā ruenga. Wha mama lo tō i whale. Wha mama whanua. Susunu leo tōta tu lou whaafonga lea tunu. Ina ia mautinoa o le APP ia mawhaaleanga ina lava no whanga e fia le namu e tō fuai. O tō wawa ila le matauti o le o whainga leo ngāri ila le ngamu. O le ngamu poa kukupa i o vai fufula uri mapewe vai lima o le cartoon vo le lo pop ai e moronga ingulanga fangu spinach lang me maka nga ve fufula mai lima a ga ko izamo e ulo le ngamu fula mai mavai e ale na tato talo tu vatasi le na ile tua ina ia pui lo tato o tunu mai nei fama in these epidemics lela o ngā lue whatasi mbale vāenga le New York, ia po lātou ne, lātou te whengai ma natural environmental disasters. Lātou e mua lava ia I o, like the front line for the first aid help assistance. Ia mamata I tūina vāenga ia, leo o tāwhia aonga, e iai fo I matanga ruenga leo mapis nisi tū maoti. Mapis nisi ale malo. O lele ua whaia lātou whetunga inga I teimi e malo lo ai, ma ave aso malo lo, o lea tangata, ma lea tangata. Ona o le tausinga o lātou a inga, ua a fia le whamai. Ma nei el tonu, working hourly arrangements with those people in the private sector as well as the governmental departments or public servants. Tāua ia, le leile tulanga le nā, e anga ia anga ia mafaufauma mau. Ia, Dela o vava ia tune ia. Awa I lisi vanga mumula na oso mai le conspiracy theory da. Ina ua molia ia le sunga ia la uli. Ele fionga le tamaita I palemia. I le la unga. Ale sunga la uli e winga le mata upu. O lo o lau manu ia ai. Na ona lau manu ia. Ia, po le ale mafuanga, pa Yesu so tanga o le tukmalo, po o le maliu fasia, o le tamaitai professor for mai, Professor Dr. Caroline Sivayana Cabot. Ia, lalo na so tanga I le fionga tamaitai paramia. O le launga la le nā la uli, lea sa iai lana fesili, o le fesili. Ele iai se tua inga la uli na whaia, sa unofo ma toe analyze I o le launga. Ia matoi matamata I footage na. Whawhetai I le matanga ruenga o leo. Leo ua whalango atu ua whaile lātou unit. This is the first time that they have ever set up a specific IT unit. Ese le mana ia. Ioe. Le mea tonu ale nā ua lewa na opese atuai. Ina ia iai se unite ma se vaenga whaapitoa o le tomai whaapitoa
o le su e ina o mata upu nei e winga le defamation ia po le tau leanga ina ai le wha mao ni o stangata e le vango te fia papai ai i se taimi e winga i le wha upu ina o le tulafono le o le defamation po o le wha leanga ina ai le moni ni wha mtalanga na whaia i se tangata ona o le upu lea o lo o wha o ngā pe le taimi umao tamali anga lea le tamali anga le tangata. What is your reputation? Awa ole tamali anga. Tui titi a le aiso na so tanga i le upu lea le reputation. A le reputation o le tau le leo le tangata. E tau lo le tamali anga o le a mionga a le tangata. O ana mio, pe a mio whata mali, pe a mio whatu whanua. Taipe o le pese fo le lena o whamtala na o vesiri ai la uta mapula le wing o le pese lea o le titi lava. Tau fe ai lea tuoloa. Ai le anga e pala ai i le moa. E ta mali i fua. Ta mali i fua. Ai loi o na winga e tu whanua. Ai loi o na fua le tu whanua. Ala sisi upu wa o te fia au maia le tu la whanua na ilona. Tu sia i le ngangana Peritania, mono na tu sia i le whaaliwina i le ngangana Samoa. Pe fōringa mai ai e te tau na ave ese le upule nao le tamali anga. What is the honorific of a person? Ale mele ta umai nei. O le reputation o le tangata. O le winga o le tangata. Po o lona tau le leia o le tangata. E iai la test. Ia po o vaenga o le whaamsinunga e whaamaoni ai po ua solia. Se mata upu o le tau leanga ina ai le whaamaoni a. Speculation. Speculation. Na oni tala fo e mate ai male masalonga ai le o whaapea mai. It has been truly proved. Yeah. Le tala na leu te whatua nei. La tatu toi fo i mai a onga. O te whaafitai atu o lea ua whaauau na tau fia onga. Lua ua whaauau na ngā lulu e whaatasi manisi vaenga. Wa ai whalangoloko mai i le vaenga lea o te whaafitai e le te mai tai pāre mia malana mawhatanga ia po o le whaalapapatonga lea ngā lulu e whaatasi mō mea ia. Leanga o mea tōnua ia na au pese atu ai. Ma au avatu ai le tualalo o le mea lea te tau ono tau whaia. O le mele whaapea ma whaapea e te tau ono tau sila matanga iai. O tangata i e te tau ono tau tala noa ma whaaso iai. Ala lea ua au mai. Lea o ngā tele le tau whaalongolongo. I le whaapea ua tau sius tai mai ali a tau savea. Ai le u leo o loo whaalongo ina. O loo manui ai le se whautuanga o loo avatu e le a tau savea. Ma le polo kalamero ngā ngai fo Faiva. Ma le tano ava. Whaafitai i le atua o lo outou amana ia. Ma o lo outou whaatinoina. Taimi lava na tū lai mai ai. Sa ofisiringia lo le mata upule na whaatasi ai ma le ofisiri. O le matanga ruenga le soifua maloloina Dr. Professor Alec Ekeroma po le afionga lei ono. Le la au na fausia wa le ainga. O santuala le ainga whalangilangi. Le voi nau whai atu. A whai nau so whai mua pak po New Guinea. A tō le tausanga. Mali liu tangata.
to a tele I lātou. O le ale vai la au na whao ngā e Papua New Guinea. O e so e mai. A ngā I mai tonga mawhiti o le mea tasi. O e so e mai le ngō le vai la au na whao ngā e atunu unei. E le fau le wha mai lea. O lona winga, tātou te Fisilia tātou pāanga, New Zealand, Australia, a tuila manua nale. Na e watu wa ini ai wha mai o lātou le sapala ia mai le aisa male. Ma whala au wha saina le cocaine ma le methamphetamine. Nā me le Fisilia e pere mwhangara ko sapala inga mai ngi kui. Ngi kui whaangaka po ngi kui e. E wha te aire ngase lea. O le dengue fever. A e lao le nofo ma wha tali po le ale mea o le awhai. A le wata ua tuele ato. Ask our partners. Ask Papua New Guinea, how did you get over the virus? What was the name of the injection? What was the treatment? Fesili ya fiti nale na tupu ai matonga. Ala tātou nofo. Ma wawai mai pupula ku I makaulisi ka ngaka. Ai le sa ili. Mai fofo. Tātou uso matutua nai. Au se tālia. Ma New Zealand. Le UNICEF le nale. UNESCO. United Nations. Ai a. Le malo tele o Amerika. Fisilia kanata. Mea lena leo wawai atu nei ai. Mai au te matua I whaafetai. Ne fo I ua taunuu I a li imata mai tai tausi soifua mai New Zealand. I lo tātou atu nuu. Taunuu iai I a waila au ma sapalai o waila au ma whala au. Ne mea lea o lewa na tau na iai. Ele whapea na o tātou nofo. Ma oi whanga whafoi I tua maota ma au ta whawhale. Ai e whanga la me ngofo le ngamu. Ai leo mai se waila au e whanga li ki ngor kangaka. Wa vetai le mea le na ua whatino ma amata mea ai la uli ma le whatutu e le tua Samoa o tas. O whea lava le tu malo e anga ia. O le tu malo fo ile na e o ma ave ia la tu mea lofa. Ta I lima se lau meo whanga fo ile a Mautine. E pe ile ngamu pe ai malelango. Pe ai maisi incentive a la fwa. E oa le monga. O tau nu uatu ma meo lima se lau ka ingamu. Ava meo ka ingamu fo e kai. Fase furukanga kai ofi ai. Ngā o le whare ia ri le mea. Kai ko li mauru ngāri. Ima ka maki kai ko se fura reu ngāri. A ea mei a vito. A lea lau o whara. Mantua la ina ua whaile Fesili na le sunga la uli. I landa la unga. Ma whapea ila na tala. O whea o Jesus. That was a question. But it didn't implicate anybody. It was just a question. Po fea wo iai le su enga le na. O le na mata o po wai o mele temili nei. O la lava e loka ia papali ia si fi gialo o le masalo mi le mele. Ai le lopo a fea tu ai lumol fam sinonga. E to lau le mata o po wafoi. E ese le mele o vava tu nei iai le sailinga le fam sinonga. Le ngata I se lo ia e tu molo te mai tai lua. O se su enga whaapitoa e winga I longa mental health, po longa mental capacity, po le tu langa le lei o lona mawhauwhau, po le wha le tonu fo o lona mawhauwhau. Nā la le umi. Pe o le winga nā o le Fesili sunga lauli. How long do we have to wait? And what are we waiting for? Pe o le Fesili nā ba e tango e tala. O ai o whea wanga I le suenga. O ai o tau fiofia le suenga. E ia ini tangata I tua o lo ua tau mawhai e ufi tai. Ma ufi.
ono lea fianga i le whaamsinonga lea. No names were mentioned. These are just characters and sarcastic comments and statements, not of any fact. In fact, it was a question. It was just a question. There were no answers to it. At what stage? At what stage that this investigation or this court matter is progressing to? Na paule na. Ya te o whalongalonga tu. O le matau po fia me. Ai also se e fua i ole. Le te tai i ole tu angai. Ya tu le pa moso lunga la pserva. Fa mai, o te tau na loka. O te tau na loka mai lauri. O te tau na loka mai taimile nei. And I guess, perhaps, the timing is questioned over here at this point. Le ato ngā taimile, mantua fo le taimile nei. Wa matua ve vela whaatosina, ve vela le whaalawi loa. Anae si la fia le leia le tunu, le mea laia ngā i eila, uli wa se lau mita le laa lau masau, mama mau atu wai le laa lau. I tate le tui tau whai atu. People are watching and witnessing and bearing testimony to all these road shows. Lanu mu atua. A tufa mai tupe i tu malo. Ile au malanga. Male au va au lauli. Fali o tufo i lauli malona au va. Matua tufa tupe. Matua ave male lato. Fa alo alo. Leanga le fa alo alo. Le fa alo alo. The receiving of gifts and giving gifts back is the reciprocal context and the reciprocal concept of the culture of Samoa. I don't relate. The reciprocity, the reciprocal concept. Na mea le nai lima whai, ona mō lia, ini whato sina whampea. Nanga lai e matuata ngia i. Le tāwa vai ma le manino, ma le māla malamo au whala i lalo pura. O le la ma le masina. O le whaaloalo le tū ma le anga le nā Samoa. Au mai a wātū o le Faiva pule a o le Faiva fo i o whaaloalo. Awa me tua i whaalolonga i. E tua i le tatala ina. O le au awha tamari i sa te umau. E tua i le ati ina. O le lupesina, ma le tungase, ma le feilua i mauso. Ma le mati mai vasa. A o le no tau sila. Pe au ina sila ava, sila alofi. Ia le whainga malanga i me e whaine e i tu malo. E matautia. Le ngata o te tala le tonga. Le se le ni pa ia. Ua fua. Ma mori. Aia. O tau mafa ma pala malo. Tasi a leo le mea esele. Maita wina ma le anganga whaftai ma le ne. Ma mita ai pe a le leio na whaatino le tātou tū ma le anga i whanua ma le tātou wanganu. E le whetau si a i ina le vāta puia. Le vā whaatupu. Le vā whaata mali. Le vā whaafale uporu. Le vā awale kalesia wai pero foi atu. Te reu pulen to toe no mātou tamaru. I o mātou loto manga i le tire o tau sanga o mātou laiti. Na mai le vea. E tasi lava le upu ia Samoa. E manu ia i Samoa. E malepe ai fo i ma Samoa. E manu ia i e Kalesia. Malepe ai fo i ma e Kalesia.
E se taimi no papa ila ia lea i le mata upu i e kalesia. O le ale upu papa. Mea le upu sita mai upua. O le wha leo ngō fie ia. E na o le lua o na mataitusi. E si pela ngō fie. E whai ngō fie le vai. A o le upu le na. E ma le pēi le whale ali o Samoa i ona tūlanga. A le lei, po le lei. So o se mafutanga. A mata mai. I tutonu o le ainga. Matua. Ainga potu. E kalesia. E o inga luenga. Le ale na upu. Na o le lua o na mataitusi. Na o le vi, ma le a, le tauna whapea o le va. Na o le vi, ma le a, valo. Malfongatia. So, in terms of an action word, or a pronoun, or a noun, o le tuunga whatasi a upu na e lua. O yo mataitusi na e lua. E maua ile maupoponga. A e tangolo e whaavale whangatia ile spela ina o le upu ile va. Ia, o le mea le nā e ta o le malepe. Levo ina va ia ile mele utulai mai. Ina wale mawhai o na tausia le va. Wa wautou jisi le o a i malo. E va lo le me lea. Ia, ona whapena lea. Ona sao. Ia le suasami. E fiu o toi tata le liu o le va. E mangoto ai la. So se mafutanga. Ma le mea fuela le nā le tu la i mai lava. Mo le mawhai ona tātou tausia le nā. O le tula whono wha auro i lo umafo whau. O le tala le al toina. O le aulo le tula whono leo. Le anga fōi a mau popo le wā. Whai me fia tangata. Whai mea ma le loto malia tangata. E mau popo. Ma maua ile fia. Ai ma lepe lo le wā. Ia ona i loa fo ila ia le mea o iai. A ea, LSC. Ona toi o mai leo la utale noa whaua o tupea. Feso soani ia ma le tu o lalo na matu. Lea ua ngā lue ma le koluse mumu. Lea le ngā lue ngā le koluse mumu lai whai Samoa. Lo lātou whaasala lau, whalau i tele le mamalu o Samoa. Alo lofa mai. Sina paina toto lava. Mai lo tino leanga o lea mana o mia le toto. Ia mana tuala, e tau fo ina test. Awa, alakula ngamu ai oe, a saua kai au kuilo koko i, a velo pinga koko, a ve so soani e lista ngata lai mai o la foie, a wakulo pinga koko lai pisi ai. Ile siama. Yonga mai mau a koe la ia leo lo pinga lenga e ngi vaingi. Ai whaftai le Red Cross ma le wharapapatonga ia. O lo lato whaia ni ngā luenga le lei. Sosoani ai. I le teitei whono wal teitei whono le komiti ato lea tāpenanga ia. Le fionga le tamaitai Sawapito. Ia whia mea Dr. Naomi. Ma tā awha. E se lau 50 unite o paina toto o lo o mana o mia. A la fui whawhonga mali tātou o tunu i Samoa. E whalonga koe le leilo koko. E le o se koko fo le Dracula. E la ia le whaisau donation a vina iau.
Pinga koko se fulu. Ta uole na. Ai, o leo tau nuu ia le sapalai, fatasi ai banisi o li imta mai ta ifo ma i tau si soifua. Ina ua vave ona longo atu e Samoa ma le komiti o tāpenanga o whalawalewa whafosei. Le matanga ruenga, le minsta o le soifua maloloina ma le paremi o New Zealand, leo tau nuu. Waila le mea ka uolena, a ka ke ngofu ngofu. Why are we ashamed or scared of helping for us and for seeking assistance and help from our neighboring countries? These people donate to our budget facilities and our budget support every year. So why not ask them for assistance? Pea for le teimi no avatuai. Ele teimi na tu la I mai ele whawhita uli. Oafi. Oia ka kunga fofo, yo e tātou winsinia, la o awina alu matama whanau o Samoa. E loa insingia le afi, and maintenance ma me umwhapena, but a fresh pair of eyes, mata fau, ma fau, whainga fau, lea na, o atu ina isi insinia e so soni tātou mataupu, o lewa tena na pisa le pepeo mori. Ma kiri kōkele ai, ia kamaki, fau wha o popo I le whaitau a whai o le tātou o tunu. Me a vito, lalo whai, lalo se fumanui a Franco si di o la ei, lalo uso, lalo whai le mafuta mai, lalo I tiute mga luenga sa tau a tai e nei aso. A ngau I Samoa, koe whesa o milion a awafui. O le vai le e pepe e ingam. Va pe la ke ngul vere ole e moronga ai ole ngamo pe ki fa kwale ngamu ile ma pe ko ia. Ia le na. O mai la utala no. Ile lockdown na. Na o malole la unga le na firme o ia la uli. Fai le tangi e firme. Fa sanga ia la uli fe mai le tala. Ua fa leanga matua ia o ia. Tai whapea umalawa, ai le tutusa la ma le matau polise. O le matau polise na matua I tau saoa le fionga le tamai tai pāremia, ma le whātununga na whai ati, te le via tala no iai. Ai e moi foleata, whai e leo le morianga o lise. Ai fisiringia le fionga le tamai tai pāremia, la me ule whai isau, whamai mai mau taimi. A mai maula le taimi a lise, e winga le matau pulawa le tas, then why have you filed a lawsuit against Lauli? There's nothing too personal about the Prime Minister, Madam Prime Minister, tino foi ma ano, toto maivi masotanga. But that's the question. Why not, file a motion or a lawsuit against Lise? Her allegations are much more, serious than the question that Lauli was just asking a question. He didn't implicate or lay a right-out blame about Madam Prime Minister. Also, lotu le epa ilunga le Samoa Observer ma tau whono e te tau lo na loka lauli. Na iai loa le mea na tu lai mai. E o mai le teimi le nei. Peise fuafuanga fole le tau le conspiracy theory. O se ngai o inga whawhau. Whapea. O le mea moni a mai e loka mai. Au te whawhetai I leo ma le lato whato whala inga. A whai ua whatino le lato I unite lea o le IT Specialist Unit. E su e ai tala tangata matua inga tangata ma le whaleanga ina e tangata o nis tangata e au noa ma se
whaamaoninga. Ua na o ni tala e whai. Ai e whaalangolango fo i po lea le context. Le winga le context. Nā le winga nā le iona whaangale upu. Ioi. O le mea lana o tūlai mai. Na pei nā nginga i lo ma se mawhauwhaunga. O lea o tūla lata nei i le whainga pānota. Ai a whai ai o se whauwhaunga. E loka mai i la uli i le mata upule nei e le i wha maonia. Lona wha winga ina. Wha le tula fono e whai ai ni fi naunga wha le tula fono. O lona winga. O lele whai le test o le mata upule defamation to prove whether it has passed the test of defamation as it states in the case law. Whata ma whai lai, awal mele o i nei. Nā le fia complain nā le tangata i leo leo, o atu whai le complain. O mai loka lo ma le tangata. Ai lei whaatinoina le test. O lai susu el mata upule nā. Au tue fo i mai ana tātou wha. So ai la i lea. Wana i loe lola ia lea. E tauna iei o le stala. Tauna iei ma lo ia uma a leo leo. Ma lo ia tangata nei wā. Wha sanga iei le. Anga ele mari. Mai le te tana o tunu. E lokas tangata tau fia masa. Atu Israel. Ai le. No. Tala sa ole tala le nā. Sa whai le mātou tanuanga manisi a uolo ia ma mātou. Whasoa i fo i le matau pulea. Mai e tā ua i fo i mo le matanga luenga o leo leo. I le whaalu lea o ngā ai o lātou taimi, the resources. People be free to go and do their things. If you proves defamation was definitely a case and has to answer, so be it. I decide la ina ele lo ia le tangata lea ua atu. Male le stala. Male lo ia a leo leo. Prosecutor for ia leo leo. O le papa ia tuna il matau. O le winga lai la utala lea. Pe aana wha pe nei. E alu ai sao le upuna lau ia. E o e loka mai la ului. Tau fia i au nei whaia se whainga palota. Samoa. Let me tell you this. E lo mamawa tuai ina. There is bad intention and a dangerous, malicious vendetta against somebody. Oi, lava fela. Una loka mai matau fia and lock down the whole country without the general election. Ele o se mea lelei. Mō lea tunu una tātou filifilia le whaatemo kalasi. Ma le tu la fono au tū tātou te muri ai. Ma ai ata tau e peon spela mai. Ile vaenga lona sfulu ma le tolu se iona wha wau pea o le ai ata tau o le tangata. How? And why would we put ourselves in this category when our human rights is spelled out in section and Article 13 of the Constitution of Samoa continually? And goes on and on and on. Ioi, tā ua le mele nā. Lea la, ua whaalonga fo i o lea, ua to ono ta maiti o whioti. Tālo whae, wha mai senga. Ma wha ma whanwhananga. Ai oi tua o nei mea. Ai o lo wha moe moe.
E whaatupu se fe se a inga ma le fe fuli tua I lo tātou tunu. Ai mese le awa no e pānoto ma filifili ai ia. E ara o te talitonu. A whai. O le tūlanga lea o lea ngai I ai le maali liu o tamaiti, ma le pipisi peo le whamai, ma le whaawau peo o na whaato o te leina le whainu mera. O tamaiti e hawhia. E le o toi mamao la ai whaise lockdown. I'm telling you that. Once it reaches at least 10,000 people affected and infected by dengue fever, I'm saying it's not going to be far before they call a lockdown. Mena te whatwai. Auli. On saile tau fio tuila manua. E asi o tātou ainga se umale whinga panota. O wale mea moni atou te olo I o ai loka atou lo ma territory, loka atou lo ma latu Pasifika. Whasa mangi wa anko o mai koki o mai o umale whinga paloka. Ia masau salonga na male wawa ai mamao. Malau tilo I mea o lo tutupu I loto I fale. Mawinga o tangata ma mea o lo o hanga I mai. E sa wala u vea kalango mais. Mai vea, whakua, nga whole mea wa sa ue wha mai o vea, sa ue se meke mga au mai wa sa taua. Ane nga ke mga au mai. Ia nana o whapena atu vea. Ia, wana o whatu vea. E tau whatu tu sai fo le. Whaleo ina o taingo o ia o vea. A o vea. Ka ingo. E alu sau manga fika le. Whai mai le tala ala u. Sia uo kalameli ali pia po le whionga tu yata. Look, it can be strategic and limit the movement of children who are most vulnerable while cleaning rigorously around the houses, spray around the schools, etc., until the infection rates are reduced. Something like that? Of course. But what I'm saying, Kalameli, these actions should happen simultaneously at the same time. The action number 1, keep fumigation and exactly what you said, strategically. Whanga atoa tauwhia o ngai whanga no whanga la waranga he. E le mawhauna whanga lai whai aonga tamiti. Whanga atuai maisi mau mea uma ye. At the same time, o lai whanga le mea lea ina ia pepena mu, a ua lewa na mau mai malatui. The treatment, the injection, whether they are pills or whatever the treatment is or has been delivered, do it simultaneously, all at the same time. Yeah? Do you think so? Nala tonu na nai tāhuai. Le whaatino mea umana ile taimi etas. Ia talsi a une I nisi e whawhau e whai nā mea o le lockdown pe a whai o ese mai sisi pāti whau whai. E o asi o lātou a inga ma whaau au le lātou whailo ma le whaalau I loa. I o tātou uso matua whawhine tuila manu. No mai leo lau tala noa I le aso nafi. Aso nafi na o le leili vaenga le I tai le ainga le tai. Mau whai atu I fo I lau matau. Fesa atu I le fast food tau sanga, fast food man tupu tau sanga, le whatu au tau wanga I la inga le tai. Mau kou ki toi titi au wa toi titi apa usi toi no tu le pa ina oso I lunga le va. O langa fwere masani no oso I lunga le va e alu I tai. O la wadi I vole, na ta tau na matua I tau fi mau le leile. Le va, se ia o le toi ina I lunga. Le ala watu fo I tai.
O e whaile tau ana vatau. Se me whalea ngai fua le si pati ma vlauli ma nā tau ma la tau ana vatau. A le mea le nā. Ua tula i mai. Mo sau no tule pai whapea. E toi tū mai loa. Le pipi. La tau te whaia se tu la whono e matua i tapu ai. Le toi o ni pati whau whaimani tangata. E sori ele ma sori i to malo. E o tau se sila lai. La va whela no to whai. Le la toi fo i atu le pe whaila na mea maasani le whai. E mana o loi se mea tango loe whaatupu, ma whaatu la i mai se tu la whono e whai. Ina ia whaatanga ia i lalo tu la whono le whai le mea selea. A le ala le solingo le tu la whono o lua fesfuriva o whai ngā palota. O lo o tatala i le vai whale. E sā se tangata o na whalave lave i se pāti whai. Sā o na whalave lave. I se sui whaorioli, sā na whaalawe lawe se tula whanu, i seisi tangata pālota o le atunu. Au tō wawai. Le mea la nai loai, whewhewhe, se sū vai, tete, pepele ie. A wafoi, e le mawhai ni tātou whaawalea ina le tātou utunu mwhape mai. O mea nā papalangi, sa whai yaso ia. Lai fire palangi o malitaimi le nei. This is new thinking, Mr. Tulepa, and I'm saying it. And to all of you, there tau te langlangoina, nei HRPP. Pea no whai atu. Le nā o tutusa uma o tau o navatau. Tau whai le lei uma. Ai whape I o na whaasosoa. Le whaaso le tupe, a o whea o ta oto ai le ati na e te tau na ola ma lau usi muli ane e toi tua I ai le atunu. Tulepa, e le mawhaia na e toi whaia se tula whono se I vangana, o toi teu fo, tula pe a whaia te toi fo I mai. A o lau tala lea ma lea nganga whaaloalo. Whaafetai wa e o atu, I tei ele ma lau whanua. Ma o mana ia fo iwa e fio mai. Nanga ele so tanga o le tula epa, ma le tula epa ua whaapale ai la u fionga. Ma le tula epa, le alo li o le alo le mali o toi le lo. Awa ia, le to wha ma le to lua, ma le matua. Whapea fo I sa umama, na ma le ainga sasa u. Avetai wa e toi fo iatu. I lau whanua ma lau ele na tō ai le pule na whanua. Ai sunu I ai le ala whale. Wa tau nuu le tala lei whale u mautuangia. Le tae au fo I le nā. Na ite ai malama. O le a inga sa le vi. Ma le kale sia me tutisi wa tau nuu I whale u mautuangia. Lale, ne no oye. Sa whaalo alo mai I alo tai. Tu pela inga le tai. Tu lou, wha tu lou atu. Le ataua ma le ataua. Ma le ataua ma mulpola. Au apa au. Wha tu lou atu I uso a le ataua ma le tātou ainga. Sa le ataua. Le sama le ataua le taua. Duai pou o malo. Malo timu. Wha pea. Le malai, whare u mautu ang yangi ma le mauta I le tongo. Atulo watu ya te utau o uso. E swafa le ataua. O lo o tau vā I le tofi o le tātou I tō malo. Ia sanga iane ai o le tai. Ia. Sanga iane ai o le tai. Ia momori ai le tofa. I le mauta whano ma le pane mene. Le whautu ngā tangi a Samoa.
Le malai o le talangatia. E a whapena fōi. Upu whai o malo. Ao le launga sa au whalongolongo iai. Ina ua pa ule sunga. Ia pena ua malele fōi le fionga le whamuina. Le fionga le tupufia. Ma ia sao no ai whapea. Whamuina o papo. Tulou lau fionga le whamuina. Nanga asila fia le tunu ma lau fionga. O le muritalo le tala no atu. O la ta fea ngainga lea. Na osi o ta ngafa. Ma o ta so tanga ma usunga ma malu ai Samoa ma lo ta van lofo. A o le mea na whaatawa ina ila o manatu lau sao noanga. Ma le tuleinga ma le malenga i le so. Wa e whai atu le epa. Ma e sao noi atu le epa. Tu le epa, o le mea mua lava le HRPP e whai pea, whai e toi maa lo. Ma fo i mai e tau tai le sao Samoa. O le a tātou wō tātou te whato ese e whai whi au uma. Le a inga o sa le vi i a Samoa atoa. O le me tatau. O le me tatau mai o te matua i lango ina pe a whaitou te manu malo. Aisea. E tatau o no tau fo i e ifo ma whasifo. Ma whape nao na whaia se whato e senga. I au na pa ia le tua ma le a inga sa le vi a Samoa atoa. A inga le tua. Aisea. Langa o le HRPP. Ina ua le ai ni tupe. E to tongi e ai talafu. Na whātua i loa ma le tulafono. O le a tātou wō e fosi le maso. Whai whi au ma le a inga o le atua ma sa le vi atoa i ato tongi o la tulafonga. O le mea lale nā o te langlangoina. Ola ia iai pe a whai tau te toi fo i mai. O e whato ese i le a inga sa le vi. O leo wa tonu lava i lau sa nong. Mai o te matua i tali tonu iai. Auto tu le epa ma le HRPP na la tau whaia le tu la fono. Tosi le tu la fono. Ina ia. Whaatutu lai le au whai ngā ruenga le tua i luma o le whaamsidonga. Ai mata ma mai moa Samoa i Samoa. Lunga le upenga ta whai langi male lalo lagi atoa. Ua toe whaamanatu mai ai. Ina ua whaatu lai. E li whaolo Yesu Keriso i luma Pilato ma whaamasino. Sa iai le nā mai tau. Tisi le foi. Le mea masani le HRPP sa whai matu le pal vai tau le nā. Le e pepese ai lava o ngā luenga. Tala whengai. Langa o ngā luenga e te tau na whai. E le tau no tūno whanofo a nai tau te tū malo. E le whai awala whai fale mai whai. E le tise whai e le sua vai. Whai le malai waalele. So se mea te tau na whai mō tangata. Alal mena whai e le HRPP. Nā le oa e au ma whaputu. La fonga tangata whai ngā ruenga o mau Samoa. All they were doing is collecting taxpayers' contribution from every working middle class, even to the farmer and the mother that pays taxes. But what enough? That is imenify. Oh, if I'm a popo mao maile vi AGST. Sa to tongi ai e pisinisi ma company le tele o tausanga.
And that was their main focus and main money-making machine for the government, the VAGST, the taxpayers' money. O le la fonga o loa whatau, whatasi ai mga yoinga, services, tax and services and goods. That is mena fai. Ele lava lava. O lole mo tua fai loans. Tua fai no ngā tupe te tele, le ngā tai le World Bank, whare tupe o le lalulangi. IMF, International Monetary Fund, ADB, Asian Development Bank, China, the Communist Chinese Bank. Alala mena tupu. Whao popo mai iai. Ma le International Foreign Remittances o le sau I matau o Samoa loa lala mapapa au I tunu I fafu. Whape nā fo I tuile manua. New Zealand, Australia, Amerika, Alaska, le atu Europa ma le atu Asia o fea lava o le lalorangi o nofo o le Samoa. O I nā o lo lafo mai e le tupe. If it's also on the Foreign Reserve, le whapatu ngā tupe a Samoa. Le toititi o le valu se lau miliona I le tausanga every year. Nā le si mea. E aisi mai I tātou pāhanga. Atu nuu I whafo tātou te whaau I New Zealand, Australia. So on I le tātou budget support yearly, year in and year out. Ai ua whaiwhai a. Ua o I le taimi ua. O masa alei puwai. Ai se a ua ova le whiwa le mea. Ua pā le paketi. Ma ua whainga tā, ma ua whaasā lo Samoa. Ona toi whaatanga. Ona whaini ana ai tālafu. Ua na o tangata. Ma lātou tongi. O lātou la whonga e mō mai ai. VAGST. Ua le aini ati na e mō mai ai ni tupe. La le mea muri ana tupu. Whaulo ma le tula whona. Whafonga le mai lau whenga runga pa ia le tua. Ea e wakalakala ngoa ma ingisela koko Samoa. Ma kakale kulele mwhapelo. Oh, okay. Here we go. Tawana yesisi me mauma yesisi selen. Ya oso masisi e whapelo maltala. Ea le ala o maor kala. A maua le au tū o le tātou tūla. A whaile tūla whana whau. Tau tongi. La whanga. Kere a lofo whiwhiau. E a lofo whiwhiau. I'm sure la whawhi o ka oise. O laga e. La e whiwhiau lau whau malu. Tau sila i e Samoa. O mea na. Ua whau ai loa ma le tūla whono. Pāsia ma le tūla whono. Lena sau noa i ei. Ia si auto ina. Le whaasina i ato le whoa. A o vea ma. Ua malo lo mai le. Ilona to finga. O le vea. O le whongftalai mo le tele o tausanga. Nā whaalongo au le whaila whaaso ma ua tā ua fo I maangi ngai lungo whaasala lau ngai whapea fo I le whaamsino ngai Samoa ma le tūtūlai. Whai mai le tala tole a fo. O le mea lea ua lote tūle epa I le tūla whono lea ua whae ma whaatū ua to tongi ai tūla ia la whonga whaiwheau. Ua whai e tūle epa. Ua si pela mai ai I lei unga e o I ai e le manuia le whainga palot. E le se nata. Le tūla whono le nā.
na whaamalo si ai loa le tutongi uma o la fonga whaiwhau. Mo ina yele threshold. But, wa whasua tūlia isi e kalesia ma whapea, o i talo whai le mātou whaiwhau, ele o, le mawalunga o lona tutongi se mea whapena, o lona alofa, i le aso sa, ma le aso sa. E umana lafo le alofa, o tangata lo lotu o le kalesia, ai pongi yange le afiafi o le asa wa uma tona i o le amamoe ai toe maulu nisi o le kalesia e toe ai tala ftupe ma le whaiwhau e matau tia ea lena o le tala lena mo le silafia ma le whaafonga mai a le a fionga le tumaitai pale mia malana komiti whaafoe wa o i o le teitei whono. Ono lo au tilo i le matau pulea. O le COVID lea sai ai. It is more dangerously contagious than the dengue fever. Sili atu o na pepesi pe o le sasau whaafi ma le lea i le matangi. O le vave una pisi o tangata i le whaamai. O le koviti. Ma le misela. Na i loo le whaamai lea o le dengue fever. Ma le ala fo le ala na o te langulangu i nai. Ia le manatu le nei. A lockdown for dengue fever is unnecessarily. Because it's not contagious and it's not as dangerous as the measles and the COVID. But it doesn't take away the seriousness of having these people being treated. Ia mamua loa fai tui pui e le whapea. Se ilonga ua mai ma afia ma pesia fato avela ile le farma e faitui. We have to be proact together right now, and taking those actions simultaneously all at the same time will give us hope. Tato te mawai ia le mawhanawhana o le awha i titia i lātou e māliliu. O la tātou o e tāle pese, fo i mai, ona whai leo se tala muli muli, e tāwalunga i ai. Le fiafili nei, ai tātou tele i o i le pese lea. Ia, wha malulu atu i lo tātou. Tātou i tu malo, lea noa malua, mai pai lei, le malae ma le maoto i pai lei, ia, malo pa upo, fio ai le fionga le tapunu, ia tanga lo matua, ma sua le mulitalo fa pea foi. Te lenga a pupu li ma le mamalu o lo lato ova. Se iau o mai e fale vi ma fale toi. Fale niu ma fale toi. A fio ai i e lua, o watanga lua masanga poltele. Fa pea foi le mamalu i le safa inga ma le nofo i tu a inga ia sanrua fata. Sei o atu o le malai o le vavau. A walo tatu a inga i fusi. Nala ta iai le matua ia fine i talanga ma le valeono. E le ngata i lea, se ia pa ia fo i fasa tele. A wā ia o tatu a inga ma le pa ia. Ai atu lo tauto wha ma le mamalu ia sa le lesi. Se ia o atu i o, i malae ma maota i si umo o mawaiua. E ai, ia le tau fia le tau le papa. Mali toa tau le papa. Usoli i ma e tau ma e nau iai. Ia ai le ngata fo i lea, la le ta iai. Ia le whaafare upolunga sa le upong toe. O oe le lima tua o whale upolu. Ia, ai le ngata i lea,
se ia pa ia fo I tala I vai ma le usoli. A fio I fo I fai e ai. Ia swafa o le alo le mali toa wa si uli ma lua fa le alo. Ia fa pe fo I le la le tai o lau toa fa lau ofo le amumua le tui atua. Olo iai le fa moe o le tatu ai ngai Brisbane o stadia. Ono u ma nei o la no ama alua. A mata mai so la ua masauni atu se io o mai sa lua fata fusi. Fa pena fo I eva masale lesi. Ia se io o atu I solo malua tu anu. Olo iai le fa moe. O le a whai o lau tau whanutanga le aso sa asau nei. O le a fiafi le manawa o le mai a fo I o to nai. O le sapati, ia, o talo atu ai le pa ia mawalunga. O ai ia, le ano ama alua lo whafonga mai Brisbane mai a fio angana. Ia, a fio mai tātou whiloa I. Le a whaisi tātou whono, a leo o wawai atu e whaisi tō tele ua anga I mai. O le tuatusi le nei o le whaatino le tātou whontanga I Brisbane, Australia, valu o tolu Kingston Road, Waterford West. Ia, tue whafonga valu o tolu Kingston Road, Waterford West. Asa asau nei, aso sfulma le fitu le nā le masina o kuso, lua felua sfulma le lima, o le tau le tu lai wha. I le a fiafi. Ia, o le a poto ai moli futi afu tasi in Brisbane I Australia na fo ufasa la watu e le fionga fonti au loa I lana polo kalame o le tourist Samoa whaftai o lo seinia e le sunga ya lo au avoka o le te fono le na mwhai ona wala au ane iai le tōtele o le maftanga a le whatutua I le tua Samoa o tasi Brisbane Australia o fa o tasi lua valu iwa malu. O fa o tasi lua valu iwa valu. Ia le nā Samoa, whaftai atu le mafuta ma le whafonga mai. Whaftai I outou fina ngalo whaalia. Ia ma outou au tusi. Halo, whai o le Faiva. Ia, whaftai foi. O I le avanoa sa tātou mafuta I le nei vai aso, ia whaftai le tua ua toi whafu. Sia mai le malo sia le leo. Ina ia mawhai o na whau au pēr. O na mamoli le tautua I le atunu. Mamoli le savali I a Samoa. Mamoli foi le tō wha a le atunu. Ai mai se I tu uma ia. O lea ua tāpena nei mo le whaalanga maia. Le tā ngā tia e le malai tia whau o le whautu ngā tangi e Samoa. E wawane ai ma totofi, ma vetei ei upo le atunu. Tā lusi ai a sanga iane ai o le tai. O ai e se fili, se mango I le ainga le tai. Ia, ai fo I e fili tupetoa ma le manoa I ai le whātoa whala inga e malai, ma maota, tā puai, ia malawa whetalai. Ia anga leile atua. Whamanuia leo whainga luenga lo whafonga mai. Whamanuia lo tātou atunu pele I Samoa ina I toa le tai ma file mō ma ia iai le anganga o le atua. E whamanino ai mea I mata o e manino. Ia, rawa mai le atua, ia tu tau, pa ia I tupu mai e o le atunu. Pa pēr fōi le pa ia I ainga matapa au. Ia, lau tau wha alu mamau. Ma le whautanga I whale o polo. Moe le lei ma maua ai le tō wha ma le moe sa ili. Ka iau whakusese ki alu ke moe a lau e alu e ingu e sau eloa e moe o ngā. Le ai ma se fia pipi I atu o le nganga o le tua. Ma mauli o tō hainga e musu ia o e wanga I loa lea. Ngā o mea o ngā mea le ka ngulungulu. E kari ye. Ia nai tamam tina matua. Tātou whiloa I le aso tai au. Ia mawhana tō whanga o le pō.
pa ia la fai fo i le atunu i whanunga lei. Fōlinga i le tua, tātou fo i le whaftai le tapa au sili le langi. Ia ma whapena fo i ma moli lapa o malo. Le atou sa vea le nei o le whatele mo oe, ta ui whaalei le tino, tā whaonga mai vai vanga le nei popo whef, ta lolo a i le atunu mamau, ia lo whaafonga mai ai, tātou tina. Ia anti whaalawe a whamasanga poe la ulu, ia whapea fole tua fine. Ia Ivona, poe la ulu ho camp, o le tua fine a Siniva mala, li epko poe atu iala, tua fine a Doreen, Salt Lake City, Utah. Ia male to a tele o to anti-sina i Las Vegas, whapea fo i le uso ia Steve Kelso, le avionga ia te omatavui, Percy Kelso i Utah malu latu ainga. Le a taua, tau ili ili Jeffrey Utupo. Ia mau tau umalawa o tātou ainga lo whawhongwhonga mai. Ele nei e fiafi. Samoa o tala nā o upu mawinga. Maami o ngā tātou tangata sa whaile nei aso. Here we go, Samoa. Those are the stories about our people today. See you tomorrow. Tātou whtaui, mawhailoa i. Ele alofisan o le atunu u le tano ava le atau o sa vea ma le tano ava i le aso atai au. Wha muli atu i fo i nai ta mamatua. Le fionga masoe. Josefa, wha pia fo i tui maulunga Josefa, nai tua wha fine e a Erolini, ma Fortino, ma Isingano, ma Foleni. Ia wha pia fo i le sunga le pali tele. Te o la tawhale Maryland, ia, alo le tapu ai mai. Ina nei po, le isu o le pese sa vea, ta toute, tau ma vai ai. Whai mai le pese. Ia, le usoe sa wia, na ua pau o se mea, ua au maua mo oi le nei aso. Ai watulo u tau au, e te wha lango mai i ai. Whirai i tai au, lo whatele mo le atunu pele, soifua. Lucenese i whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu i ala sano Wa file mulo na masam sano Se i alo whamai Olo uola wale mawhai Peu so e sauia, o le vai nurea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai, i lo utau au e te mapua Mafia,
taunanga ua pia E la foa ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamali Le ai se upu e whai mai Te uso e sauia O le vai nulea e te tauma whaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaala